Best collection mizo channel clear tu te chibai vek ole tunruma chuan thupui pahnih Ukraine lam thu thar le US official te biological ral thuam manga bayan ni chungchang te mangin thu thar kan ngai thlale dona in lo beng war pui ngei ka bai sei Ukraine lam han hoi ma sa ila video ma sa kan ron ti chua tong khan Ukraine le Russia boruak chu atang vet hle a thu nei tu te le ramri a sipai omte chu thin thi in an mu thei lo ani ber mai US Secretary of State Antony Blinken chu President Biden chuan Ukraine kal turin man mo takin ati ruma Blinken le Ukraine President Zelensky te hi khun khan takin an in koma an boruak ton me kan soidun US chuan Russia chu ron che phut doni nangai taktaka warning thun nung ati chuak hialani President Biden chuan Ukraine chungchanga thu tharanaya Ukraine chu Russia hian arun nge yarin thu asoi mo mai Biden chuan Russia ache ani chuan kan che chuak ve nge don ati mase US hian asipai te atirarin omhri lawa economic lama Russia rek chu ache dan tur ni inalanga hei hi US lam chuan an soina sa hle ani Biden chuan Putin hi Ukraine alut nge yang engemaw tak chu ati ngei ka ring alati deuh Biden hian ral thuam le sipai asoi lawa mase Putin chu Ukraine runa ache chu arin thu Biden chuan asoi mo maya abeidong ve ta deuh nge hetianga atong chu tak mai hetiang hian Biden hian soi chuak ma se a tho pui nei to member dang tenen remna kong an la zong fana Secretary Blinken po Ukraine atir lut nge ani hi mase Biden hian ral thuam lam soi lang lo ma se Russia hian a hriat thei chin na ber tur rek na tur nge yang ti in asoi thunga Russia in US ne na aphut Europa si payada nu ki ro se ati a hemi chungchang hi Biden chuan nimin lam khan aron react nu no a ekai Europa kan si paida Poland mi chu kan ti chak sau don kan na chuak te ulovang kan da belzo kanga ral thuam nen kan thuam chakang ati vele ta hei hi nei to in kai hruaina hnuaya kan ti ngei tur ani zawk ani ati in beina a chuak ani po in ti top turin ma kan la ang ti le ti lo tur chu kan hria ati US Senior Administration Official pakhatin reporter te hrildan chuan nilai ni January ni som pakwat la ya tangkhan US chu Russia chunga economic rek na turin a in buat sei tran ni in an soya a in buat sei tran ni in a soya hei hi Russia in Ukraine run ngei dona an hriat wangani US hian military mangin Ukraine kan pui don lo an tilem lawa mase Russia chu sangsona an hrek tur thu ero an puang chiang toa heti lai hian US chuan thu tharan nei le a Russia in Ukraine run ani a Russia Conventional Military Force ten Ukraine an la don tak tak ani chuan US chuan sipai manga Ukraine pui chungchang kan ngai tua tha ang aron ti vele ta Putin hian Ukraine run lui ani nga chuan indo pui pani na hnulama chiat na turu bera thleng ngei don ti in Biden chuan asoi indo pui pathum na ti lam chu soi rik ne lo ma se indo pui pani na hnulama indo na lian ber le ra phlak bera thleng don ani ati US point sanction rek na ringot chu adu tok ho lawanga Biden trong kama tang hian US po hi an chet ve ngei chu arin om ani US Secretary of State Antony Blinken Ukraine jin chungchanga Ukraine President ne na anin biak na kim chang tarlan ani lawa thilpoi mo to pan soirin ani superpower nei US hian Ukraine hi last minute engbia thungi ahlan ti chu khovel hriat cha kani soito angin vo in zir top ni hian Russia Foreign Minister Sergei Lavrov le Blinken te hi Switzerland khopui Geneva aini kom dona heta hian in biak na hlo cham le ani chuan Russia nung chang hi a hriat to rin ani mase beise na ero adeset set chawni in defense expert te chuan an soi tuna hian Europe chuan Cold War nulama military le ram himna ti dar thong thei thil laka in epna satber tuman tong mek ni in US lam chuan an soya hei wang hian atu mai po US lam nei to ram ri sipai te chu an boimup mupani in soi thailama ni lawa thil thlen dan mek ani Ukraine khopui ki fa US embassy ya US sarkar hnuaya thok te hne na Blinken chuan Russia ache thut thei thu soin very short notice ati chuaka Russia in Ukraine run an rina wangin Kiev khopuya US embassy na thok te po
ri krum thila in buat seina kalpui tura plan siam tura ti an ni thu US State Department thu chua chuan atar lang US Rural Call Democrats ho le Republican te chu Ukraine puina tur chungchanga anin lungrual thokhata Ukraine hian democracy thinglim hnuaia hadam taka chol ve dua hei wang hian sipai chakna manga puyemo US Rural Call chuan an hnial lova mase first choice atan Russia chu economic rek phot tur ani a ache dana zirin sipai chakna tir chu ngai tu thatle atan an khek ri ni inalang chanchin kan nga chang zel don nia ole thu pui pani na han chei ho vele te ang mandewa tangkhan soya om to a US official le military official te CIA athok te le US spy then khaten natna chi khatan veya natna na tho dan poi nang tlang le US military base khovel mun rang ami ten natnai nang tlang an nei nol chu makti a hlo thin le ani sang ni som parukhan US le Canadian embassy staff ten Cuba khopui Havana a an vei hloma anat na ming khriat ani lova henat na an ve na mun Havana ming an choi tir taringot mai ani kumtel fe chu CIA ten an chui to a mason na lian tham takan la nei thei lo fo mai US chuan ramdang US elpuya moten an the darani ringa US sarkar official le military ho tu te US spy engamaza tin an vei to ani amakhle biological weapon anti melma ten an elpui te beinana an man biological ral thuam chi khatani mayangem ti churin dan lian berte zinga mi ani suito angin CIA ten chui chian na an kalpui mek zela kar liam ta mai khan CIA te chuan he thil thleng zir chian na an nei le khovel mun ranga US mi poimo atanga report an don sang khat vel chu President Biden hena briefing an pe ani report zir chiang tur le chui chiang tur hian CIA chuan task force adin hiala CIA direct William Burn chuan heng task force te hian thil thleng te chuan chui chiang mek zel ni in a soya US official then khat phei chu henat na wang hian an na atangin an retire pha anual ni in a soi official te chuan nat na lo om chan ni thaya an soi chu medical condition wang te po ni thaya environmental chevel leilung boruwa ka zerte technical factor te po ani theini in an zir chian na chuan tarlan ani mase mel maten US sarkar an beina ni arin na chuan abu kalarit ber thung he case case to khir ber atling hialang ti in CIA official te chuan an soi hial chui chu a har hle ni in alanga engwanga lo om nge ti po medical lama tanga chui chu hlei thei lo khopin an boi ru hle ni a hriat ani kumnga chungin US tan en thlatu te military service member te diplomat ho tuipui rala na thok ho ten an vei bera hetiang vei te chu an lu haya an lu ka chuakin thil ne ngoi na an nei an lu arit bura an tho aveng lo hle an nara na em boka an riat na a thalawa an kho mu po fi lo bok thren khata chuan thluak lama hliame mo har satna an tok thunga soitongin Cuba US le Canadian official ten an kai ma sabera adota China a US embassy ho tu ten an kai le a Australia mun danga US mi poimo ten an kai chho te zelani USA chunga tak chuan veyan tam lova ma se report chiang kuang deuh pani an nei thung White House bul hnai maya veyan omboka hei hi kim chang taka soyani lo Russia thil tia US chuan a pu deuh that thina ma se engma chui chian thayani hri lova investigation kalpui chu CIA ho chuan an case khoye zonga hau tak ber ni in an soimau mai foreign US intelligence lama thokten an kai deuh zela hei tak hi US ngai ti thalo tu ani tuna hian CIA chuan chakjok le na sajokin henat na chungchang hi an chui dona henat na veitu te chuan CIA director malak na chu lo moman ti hle tin US security tana thilpoi thayani thaya ramdang tuina mo hiamna sang tak nei ten US sarkar mi poimo le intelligence lam an beina po ani thaya hei tak hi US chuan angai jam thei lovani CIA director William Burns chuan thil mu chua then khat kan nei to a ramdang beina awanga omnia kan rin kha then khat chu alo ni lo ti kan mu chua kani ati mase kan na kan la zo lo na sa hle he thil thleng chui chian na hi kan kalpui zel dona Mishona kan nei mekani kan officer then khat ten asim to man nei meka henat na phena thil om le ni na hi kan hai chuak nge yang ti in a soyani khati jong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thlak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia
in zawai in mang tha le vek ole